Iako je obrazovni sistem pokazao maksimalnu odgovornost, po odluci Ministarstva prosvete i kriznog štaba, od ponedeljka 30. novembra će stariji osnovci i srednjoškolci nastavu pohađati online. Prema rečima direktora Tutinske škole su spremne za realizaciju online nastave. Osnovna škola Vuk Karadžić Tutin i njeno nastavno i nenastavno osoblje apsolutno je spremno za prelazak na online nastavu. Mi smo još u avgustu mjesecu održali seminar, izvršena je obuka svih nastavnika za online nastavu i primjenu Google učionice u nastavi. Tokom ovog perioda, kada smo imali priliku da neposredno radimo sa učenicima i bili u kontaktu sa roditeljima, roditelji i učenici su također obučeni za korišćenje Google učionice. Pored programa RTS-a koji emituje po planu i programu lekcije namenjene online predavanjima, primerene tom vidu nastave, također i putem Bošnjačkog nacionalnog vijeća za učenike koji nastavu pohađaju na bosanskom jeziku, naši nastavnici, učenici i njihovi roditelji imaju mogućnost, obučeni su za to, da apsolutno bez problema primenjuju online nastavu putem Google učionice. Što se tiče higijene u školi i daljeg održavanja, tu smo apsolutno spremni, higijene na visokom nivou, kako učionica, tako i dostupnosti higijenskih sredstava učenicima i zaposlenima. Učenici nose maske i pridržavamo se svih apsolutno epidemioloških mjera koje su propisane. U dogovoru sa školskom upravom i Ministarstvom prosvete, u tutinskim osnovnim školama nastava za učenike od 1. do 4. razreda odvijeće se u pomerenom terminu od 8 sati i 30 minuta zbog hladnijih dana koji se najavljuju.